For years, the promise was clear. Get the scroll, get the job, build the life. Fresh graduates step into the world dreaming of careers that match their passions. But once the celebration ends, the real grind begins. The degree, which was supposed to be their golden ticket, is barely valued. News report highlights that fresh graduates in Malaysia are frequently being underpaid, with many earning salaries that barely cover the cost of living today. So as a degree holder lah, for sure saya demand salary yang tinggi daripada basic lah. Basic 1.7 kan, so mungkin can go, untuk degree holder can go to 5 ataupun even 3,000 ke. Tapi as someone yang tak pernah bekerja, saya harap and expect dapat kerja dekat tempat yang I can have fun and I can enjoy my work. But to understand why this generation feels so stuck, we have to remember when the movement was upward, when a degree wasn't a death sentence but a guarantee. Untuk ijazah accounting ni mungkinlah mudah dapat kerja sebab masa diploma dengan degree saya praktikal dalam accounting punya bidang jugalah. So masa degree tu mudahlah, macam dah nampak dah already dah pernah buat audit, dah pernah buat account. So kat situ daripada mungkinlah daripada kandidat lain tu kita lebih peluang tu cerah sikit lah berbanding orang lain lah. Tapi so far yang paling penting dia akan tanya soalan yang kalau accounting dia tanya pandai buat full set account, dia tanya. So far tu je lah, tapi okey lah, boleh jawab, boleh tu masa interview. Alhamdulillah dapatlah kerja. But the data shows the hunt ended years ago. Research indicates that starting around 2018, the mindset shift. Graduates stopped seeking the right job and started to accept any job. Pada tahun 2018 memang kita orang punya batch memang banyak terima kerja tanpa pandang gaji waktu tu, sebab kita orang berpendapat untuk siapa yang cepat kerja paling cepat itu orang yang hebat lah. So waktu tu memang kita orang tak fikirlah gaji waktu tu berapa, and kita orang banyak fikir nak bayar PTPTN, nak bagi mak bapak, lepas tu dengan kita orang nak bagi self reward untuk diri kita orang sendiri lah. Tak dinafikan sebagai fresh grade, kebanyakan company tak berani nak ambil sebab kita tak ada pengalaman langsung. So kebanyakan company nak yang kandidat yang ada pengalaman bekerja. So agak susah lah kita apply banyak mana pun kerja, banyak pergi interview tapi tak ada respon. This situation really discouraged the future generation to embark themselves in this industry. To be honest, memang adalah perasaan takut tu, sebab kita tahu kita bukan sekadar fight dengan banyak fresh graduates, tapi kita juga fight dengan budak-budak diploma, budak-budak SPM. So kadang-kadang dia orang yang lebih mudah dapat kerja daripada fresh graduate sendiri. However, nowadays skills demand is shifting fast. Today's workforce needs digital, adaptable, future-ready talent. So bercerita tentang satu event di mana Majlis Tilawah Hafazan Quran Antarabangsa kali ke-65 sangat-sangat orang kata unplanned untuk saya sertai. Dan permulaan ceritanya, saya sebenarnya tugaskan untuk menjadi floor manager sahaja. Tetapi dalam sepanjang saya intern di TV Al-Hijrah, mereka juga ada tahu tentang bagaimana saya juga aktif melibatkan diri dalam bidang host dan MC sewaktu di universiti. So daripada situ juga mereka nampak saya mungkin petah berkata-kata dan tidak kekok bila berhadapan dengan kamera. So dari situ menjadi satu titik lah untuk mereka macam, oh budak ni boleh. Saya rasa macam saya tahu saya akan dapat secure job this fast, tapi semua ni dia bergantung pada planning juga. So daripada tu saya dah polish the skills that needed by the recruiters. Lepas tu resume pun kita dah polish cantik. Kita dah consult dengan kawan-kawan kita yang mungkin bekerja dalam bidang HR. So saya tahu macam mana nak impress in the first glance. Lepas tu macam mana nak did well on the interview. So Alhamdulillah, I have secured a job lah. Kalau kita ada cara yang betul dan teknik yang betul, insyaAllah you will secure a job. First impression really matters. So makna kata anda perlu set
your profile well. Maksud kata yang pertama adalah resume perlu mantap. Dan yang keduanya, untuk dunia sekarang, pastikan LinkedIn anda betul-betul aktif dan aktif juga anda di universiti. Kalau boleh jangan memilih dahulu. Apa yang dapat, belajar dulu untuk ambil pengalaman, sebab pengalaman-pengalaman tu yang akan membantu kita untuk dapat satu jawatan yang rasanya lebih stabil lah. Kita kena cari berapa banyak pengalaman kita, dan yang penting-penting kita punya networking dengan orang, sebab peluang pekerjaan bukan berdasarkan iklan sahaja. Kita punya hubungan dengan orang lain pun penting juga. So benda yang korang tak patut takut ialah untuk mencuba. Apa-apa job application yang buka, job vacancy yang buka dan anda rasa berminat dengan company tu, berminat dengan job description tu, pergi saja. Jangan hesitate, just try your luck lah. InsyaAllah rezeki Allah yang tentukan, bukan recruiter. The grind is real, the road is uncertain, and the system may not always be fair. But progress belongs to those who keep showing up, learning, and adapting. This is not the end of the journey. This is where the grind begins.